Yesu ashimwe bene data. Turabasuhuje mu izina rya Yesu, nimugire amahoro. Aho muherereye mwese ku migabane igize isi mu bihugu bitandukanye, turabiyegereje, tubahaye ikaze kuri YouTube channel Kajegerezo TV. Mwiyumve mikaze mu izina rya Yesu. Turabakunda cyane. Abakoze subscribe muhabwe umugisha n'Imana. Nawe ugifungura iyi audio, turagusabye ukore subscribe, ukande no kuri ako kazogera, hanyuma icyigisho cyose cyangwa se isengesho ryitwa ifunguro ry'umunsi rizajya rikugeraho buri munsi. Turagushimiye rero, uri inshuti yacu, uri umuvandimwe muri Kristo Yesu. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, iguhereze icyo umutima wawe usaba kandi ushaka mu izina rya Yesu. Hanyuma turagira ngo rero dusenge, dukore izindi gahunda tubanjije twasenga. Mana imbaraga nyinshi cyane, turagushimiye, uri data wa twese. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishigwe hejuru. Ndagushimiye kuvuga bikaba, wategeka bigakomera. Jambo ryawe ni rizima, jambo ryawe rirakiza, jambo ryawe rirazura, jambo ryawe ribeshaho, jambo ryawe rirarema, jambo ryawe rirasenya ibihome by'umwanzi Satani, jambo ryawe rirahiga rikavumbura, jambo ryawe turaryubaha, jambo ryawe rirarema, jambo ryawe ryaraturemye, jambo ryawe ryatubesheje, jambo ryawe Uwiteka niryo tugiye kumva. Turagusabye ngo ubane natwe kandi utugire neza. Nge ugiye kurivuga ntaba ari nge, ahubwo izina ryawe rihabwe icubahiro, kandi tubone umugisha twese uko turi kumwe kuri iyi platform. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tujya gusoma igitabo cya Esteri. Igitabo cya Esteri, ibice byawo 9 ku murongo wa mbere. Umurongo ni uwa mbere wonyine. Fata Bibiliya yawe, twumve uko Imana ivuganye natwe none ahangaha. Gitabo cha Esteri, bice 9 ku murongo wa mbere. Mbibutse neza yuko Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo, ikavugana natwe cyangwa mu iyerekwa, ikavugana natwe cyangwa mu nzozi, cyangwa ikavugana natwe mu buhanuzi. Hanyuma rero Imana isema kuvugana natwe mu muyoboro mukuru yashizeho wo kuvuganira mo n'abantu bayo, ariryo jambo ry'Imana. Dushimiye Imana igiye kutuvugisha, dushimiye Imana igiye kuvugana natwe biciye mu ijambo ryayo. Izina ryayo rihabwe icubahiro. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba aribo bagira ububasha, umva, ku banzi babo. Imana itugirire neza. Ndagira ngo ngubwire, Imana iravugana na mu buryo bukomeye, kandi Imana yiteguye gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Ndumva hari imbaraga ziri kumanukira muri iri jambo, ndumva hari amavuta amanutse, ndumva hari igitangaza Imana igiye gukora, ndumva imirindi, ndumva imirindi yo gutabagwa, ndumva imirindi ya papa, ndumva imirindi y'umwuka wera, ndumva Yesu aje gutabara, ndumva Yesu aje gukora ibyo amaboko yawe yananiwe. Taya zalima eda ya kota bini fozando destizo de brafo ekone maestance. Ndumva Yesu enita kuda ya bi eniwa dayasi kato bini fo estance. Imani himbazwe. Ndagira ngo ngubwire, Imana irimo iravugana nawe ngo hari ibintu bigiye guhinduka. Tili mala ela sodra efa. Hari ibintu bigiye guhinduka mu kazi kawe, mu bana bawe, aho ukorera, aho utuye. Hari ibintu bigiye guhinduka. Imana ishimwe. Tera haleluya. Imana ishimwe, ihimbazwe. Mu gihe cyo gusenga
amasengesho yacu agera kure cyane, atambukanye inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza, umuco uzaba mwinshi, ntibadukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana da. Kandi rero kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana data. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana ivuganye natwe mu ijambo ryayo. Bibiliya iravuze ngo ubwo itegeko n'iteka byari byanzuwe yuko abayuda bose mu gihugu cy'Ishushani ko bose bagomba kwicwa. Bibiliya yavuze Bibiliya yarambwiye ngo binjiye mu bihe byo gusenga, ngo bafata iminsi 3 yo gusenga, biyiriza ubusa, batajya batanywa, kugira ngo bavuguruze imigambi y'umwami Ahasuwerusi mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbabwire ngo imbaraga z'amasengesho zihindura dosiye. Wari gupfa amasengesho akamusubiza ubuzima, wari kumwara amasengesho akabihindura, ugahereza Imana icyubahiro. Hari imbaraga zigiye kumanuka zigahindura ibintu, hari imbaraga zirava mu masengesho. Bibiliya yavuze ngo barasenga, ariko kubw'amasengesho ibintu birahinduka. Wavuze ngo amen cyane. Ndahanuye mu izina rya Yesu. Ndaguhanuriye mama, ndaguhanuriye mugabo, ndaguhanuriye musore, ndaguhanuriye mukobwa, ndaguhanuriye wowe unyumva. Etaya miri wazakita ya BF. Hari ibintu bihindutse. Amasengesho wasenze ntago yapfuye ubusa. Amasengesho nasenze ntago yapfuye ubusa. Amasengesho wasengeye abana bawe, amasengesho wasengeye umugabo, amasengesho wasengeye abo muvukana, amasengesho wasengeye umukoresha wawe ntago yapfuye ubusa. Hagiye kubyara umusaruro, hagiye kubyara umusaruro. Pele wasakita ya maigo shando beni wazo prefo edra shini mando elefa. Amasengesho wasenze haranyeganyeje, harasenye, hararemye. Enitaya gode wasopre elewa. Imana ivuganye nawe, Imana ivuganye nawe. Ibintu birahindutse. Uwari igicibwa hagiye guhabwa ijambo, uwari ingumba hagiye kubyara karindwi, uwari insuzugurwa agiye kubahwa, uwari umupagani agiye kwitwa murokore, uwari ikirema agiye gutaraka, uwari impumyi ugiye kureba, uwari la sotra ene wadopi elegro. Imana ihimbazwe. Ibintu birahinduka.
birahinduka mu izina rya Yesu. Mama, wizeye ko ibintu bihindutse? Papa, urizera ko ibintu bihindutse? Urizera ko hari ibintu bihindutse? Ndimo numva hari ibintu bihindutse. Ndimo numva hari ibintu bihindutse. Imana irabihinduye. Irabihinduye mu kazi kawe. Irabihinduye mu bana bawe. Ibintu birahindutse. Ibigize bisha. Ibya kera birarangiye. Ibishaje ibyegejeyo. Ibyatakaje manda ibyegejeyo. Iremye ibisha. Iremye ibisha. Iremye ibisha. Iremye ibisha. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. I declare, I prophesy you in the name of Jesus. Receive the miracle, receive the power, receive the peace, receive the salvation in the name of Jesus. I pray for you. I pray your family. I pray your children. In the name of Jesus. Hey, Jesus, increase your protection in your family. Jesus, increase in protection in your father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the power. Receive the protection. Receive the peace. Receive the redeemer. In the name of Jesus. I pray. In the name of Jesus. I broke every devil. In the name of Jesus. I cast in the name of Jesus. Receive the miracle. Receive. Ketopaya enemaya grand. Urakoze Elohimu. Urakoze Yesu. Urakoze uvuganye natwe. Urakoze urabiremye. Urakoze urabiremye. Izina ryawe rihimba. Izina ryawe rishigwe hejuru. Ndumva hari indwara gusohokamo. Ndumva hari indwara gusohokamo. Ndumva hari indwara gusohokamo. Dore diabete ngisohoke. Dore kanseri ngisohoke. Uwo muvuduko ndawusohoye. Ayo maguru yawe nakire. Uwo mutwe wawe nukire. Ayo maso nahumuke. Uwo mutwe nukire. Ayo maboko niyakire. Ico gifu nigikire. Uko kutabona ibitotsi ndagusengeye. Ibitotsi nibiboneke. Ibitotsi nibiboneke. Akira. Akira. Hey. Akira, 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 akira ubuzima. Ndagutandukanya n'indwara, ndagutandukanya n'indwara, ndagutandukanya n'indwara. Indwara iyo ariyo yose, indwara iyo ariyo yose. Hari dogiteri w'abadogiteri, hari Kristo, hari muganga, hari dogiteri mukuru. Nafatanye n'imiti wanyweye, nafatanye n'abadogiteri bagusuzuma uyu munsi wa none. Ukicyumvira isengesho, kwicyumva ubuhanuzi, ubona igitangaza. Muganga gutangariza amakuru meza, muganga atangaza inkuru nziza, muganga atangaza inkuru nziza. Akira inkuru nziza mu matwi yawe, akira inkuru nziza mu muryango wawe, akira inkuru nziza mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze Elohim. Urakoze El Shaddai. Urakoze Jehova. Urakoze Shama ko wumvishije gusenga. Cyubahiro ni cyawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Hereza Imana icyubahiro. Imana igutabaye. Eni wataya elayigo elefodra. Imana ishimwe. Imana ishigwe hejuru. Onima da ela foestase. Uje kubona ineza y'Imana. Inita boni wazo pre efodra. Imana yizere niyo kwizerwa no kubikora. Izabikora. Amahoro y'Imana, imigisha y'Imana ibane namwe. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean de Dieu. Ndabakunda cyane. Amen, amen, amen.